Ja sam Maksimovic Ivana, dolazim iz Pančeva, imam 21 godinu. Student sam fakulteta za poslovne studije na Megatrendu, 3. godina. A pa moji tata su kod kuće, povela sam druga, zato što znam da bi mi mama samo unela još više treme. Mislim da je ona trenutno kod kuće nervoznija od mene ovde, tako da bolje druga. Dobar. Ja sam Ivana Maksimovic, imam 21 godinu, dolazim iz Pančeva. Moj talenat je pevanje. Izvoli, Ivana. I've been roaming around, I was looking down at all I see. Painted faces, feel the places I can't reach. You know that I could use somebody, someone like you, and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Someone like you. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Paging voice to shape the part and the beat. I hope it's gonna make you notice. I hope it's gonna make you notice, yeah, yeah. Someone like me, oh, 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 oh. Someone like me, oh, 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 oh. Yeah. Ivana, koliko imaš godina? 21. Se baviš pevanjem? Pa ne, osim što prevam u svoj sobi ispred gledala. To je sve. Ja nisam vidio nesigurnije predstavljanje, a sigurnije pevanje do sada u šovu. Znači, bukvalno, volio bi da te čujem i u nekom snažnijem, širokom refrenu. Uvijek te zamolim da se makneš jedno metar. Dobro je, prepao sam se da si se zalepila za ovaj marker dole. Znači, mrdnula se nisi sve vreme. To nema veze sa pevanjem, ali ovako, znaš. Hoćemo da glasamo? Da. Što se mene tiče, da. Da. Za nekoga ko peva kod kuće samo ispred ogledala, ti sa 3 da prođe dalje.